atongo ima ukamba wono ukani kwenyu na nundu ithi nithe twatotokizie ndongo isi ukamba kwitotokia neza ukaza kwitha mundu okaumba noni enene utokuma mwenzake yuni tukwambisia etseso yothi ukamba wonze tutavyanduka na round yu tuikwenda mundu ukuma mwenzake na kindu kiu tuikiona na muthama na Mulyongi ekai muthama support Ruto ukamba tuwezi Kalonzo mukwewa ekai muthama aumange Kalonzo amumange Nandi amumange Bungoma amumange kila bandu bonthe kwenda ethe ibeti takibeti kingi noni kwa evumbi ibeti no muno ila yezambeza cia muthama yothi goyo tate ya muthama ikumanga Kalonzo lakini kitu tethia takamba ekai batilu aguma Kalonzo nitwelezie nenthi nundu Kalonzo mwazi ndeka maendeleo nitwelezie nenthi akamba mekweta maendeleo ata nitwethikanisi na ngukulia Mulyongi ekai yuma muthama nundu mwamuma mwikito mwaka kana inake ukamba ono ithe tukongamia muthama tumwe muthama enough is enough twikwenda uma Kalonzo wa Musyoka na nene nunde na wia nitukumbana yuthi yokamba ithi round yu twikwenda opusi na etha ni BBI kwanza yetete maendeleo manene muno banthi ino ya Kenya atongo yala molea BBI ithi tuyesi mendata na BBI niye kumina okola wonze na muthama ndio mwelo neza ta mundu nundu muthamo ni wezi kila kiaminie mwana witu Mutolo wa Kilonzo senior na muthama etsi uneza ki ethi kuota bote ya mundu ula uzikanie uzikanie na kila kiekiata nundu ripoti yetu kana pe mundu umwe ukamba utongo ino katika utongo wa Kenya uzikanie na kutumina ngomba we yabata muno akamba maitu tsanu kai tuikaza kuwa muwani kapa mundu wa Bibiliani kute mundu muwani na nyene ndinena Ruto ethani mutongo imusio oge okamba eke project na kweka utinda kuendete kuwa nene andu wayo zete muthama yu muthama nengo milioni miongo nyanya mwana ula wiva ya kiuzo kana ula wiva kitui county ni ukuthine apu ni wakwata mbeza kana mukako na kula mwate ita tongoi baitu Kalonzo wa Musyoka neto muthini neto watermelon lakini tumo support twika ethiwe twikuna siasa cia mbesa na etha no mbesa osio full stop.